Šta je rekao? Marko si rekao, you need braces. Šta to znači? To znači, tebi trebaju Proteza. proteza. Ja sam kao, A što ti je to rekao? a pošto mi trebaju. Dobro, i kako si ti reagovala? Ja sam kao, I know that you need braces. Aha, da znaš. Da. Dobro, i? Jel tebe to uvredilo? Ne be. Baš te briga. Boli me uvo. Ma boli me uvo za sve. Boli me uvo za sve. Arija. Boli A kako kad ti neko, kako se ti osjećaš inače ovako kad ti neko nešto kaže? Naprimjer, onaj dečak što ti je rekao da nisi lepo nešto obojila. Shane? Da, kako si onda reagovala? Boli me uvo za sve. Bravo, mačko. 25. To.